and you see that Galamsey yaka na baya ya what you hear when you no your bob prophecy ke you abusia force ye panima ya na de na wose o say ye nipa ye tue ho si wo say de beboa mo man na kosu ye no eno ne ye na ye sa ni me nyina eto nche enemre wo de papa no ho dire pa wo ye mamu a o se no e di siketu nye nyina ka bi mo na yam pam se siketu enfri ye mamu e wo nyuma ni nyama ye nyina mu na yam man no a ye se aseye no afi empege nyina ho na entimi enkosu ye emfa bae mafutu a de pesem de mawo ene edei etia na so fa ebebo ehun adwuma ye den aso si etimi ya ebe dan ye man no na oman no ebe krapehwe isi a chawo makra